Mahigit ng paruminggoy milabas, manibatan niyang may biliya king General Community Quarantine in Pampanga. Kaya berengaliwang probinsya king Central Luzon niyang June 1. Pauliniti, keraklan ka rin kaya katamong kabalendeng mamagbalik na king obra. Kaya ridang memuklat ding mapilang establishmento ang menyera kilub ni nga 2 bulang lockdown. Base king Resolution number 41 IATF papepalwaldaan niya May 29, makasadyang mapupus ing GCQ kem probinsya keng daratang a June 15. Dapot kaya rin naning petsa ngay ni, etapa kanu balo nung naning patupadareng manibala ketiking Pampanga agpangking pamuntok ning Provincial Police Office ay Colonel Fajardo. Sa ngayon ma'am, medyo it's too early pa to predict ma'am kung ano bang after po ng June 15 ay tayo pa ay bababa ma'am sa modified GCQ o mananatili po tayo sa GCQ. Mag-aantay po tayo ng formal na abiso po mula sa Interagency Task Force. Sumagid na niti, balaos kaning karelang pamagsadya pa uli ning asaan da kanong lakwas lang dakal deng lumwalbang manintunan, patse mi patupad ning modified GCQ. Dahil nga po 100% na po yung workforce na papayagan po under the MGCQ. Sa parte naman po ng PNP ma'am ay pinag-aaralan din po natin ma'am yung effectiveness pa rin po ng ating mga community quarantine points na nakakalat po sa buong Pampanga po. Kung yun po ba ay pananatilihin o mag-ship na po kami doon sa tinatawag nating regular function po ng PNP. Yun na nga. Lalam na ning GCQ, den mong taong magobraw ting lalakarang importante ring malyaring munta kareng barangay, aalang coronavirus cases. Kabang king modified GCQ naman, magbalik na king normaling pamagluwal dareng tao dapot kailangan pa mo rin ning pamanyulod face mask, physical distancing, at alwapang health protocols. Patupad namang alternative work arrangement ang timong 4-day work week kareng government offices lalam ning GCQ, pero asan kanong may balik na king dating operasyon dareni patseme bili ning Pampanga king MGCQ. Para namang kareng magbiyay, malyari king GCQ ing inter-island travel kareng GCQ areas, basta taluki laging safety protocols. Kabang king MGCQ, asahan kanong mag-resume na laring egan-aganang flights. Operational naman na ring public transport ngayon GCQ dapot atin pamuring safety protocol sa kailangan tukyan. Samantala, basiking datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit as of June 8, 16 pa ring active COVID-19 cases ng Pampanga, kabang 79 na ladeng meka-recover. Lizan Morten, CLTV News.